wabona password ya TikTok, Instagram ndetse na password ya Facebook niba warazibagiwe, uraza hano kuri application ya email, nurangiza ukande hano hejuru mu ngona ahantu urabona agafoto kawe cyangwa izina ryawe, nurangiza uze kuri aka kantu kanditseho manage account on this device, nurangiza ukande hano ha kabiri kuri Google ahangaha kuri aka setting, nurangiza ukande hano handitse Google password manage. Nugera hano barahita bakwereka imbuga nkoranyambaga wigeze gukoreshaho. Iyi tablet isobanuye ni kuvuga ngo aha Facebook, Google, Instagram, n'iyi Kiko online, n'iyi Aushakuru ndetse na TikTok, n'iyi X yahoze ari Twitter. Ni ukuvuga ngo ahangaha harimo ama password y'izi social medias. Urugero reka tujya ahangaha kuri TikTok, urabona iyo tugezemo bahita bakwereka ibi bintu bikurikira. Niba ufite TikTok account zirenze imwe, buri TikTok bahita bayikuzanira bakakuzanira na password yayo. Uje na hano kuri Instagram, urabona ko nubundi bahita bakuzanira izina rya Instagram yawe ni Ernest Mandazi. Ahangaha mafunguye kuri aka kajisho bahita banyereka password ya ino Instagram ya Ernest Mandazi. Ugenda ubikora uko nguko. Nimba waribagiwe password z'imbuga nkoranyambaga zawe, nimba bikoze bigakunda, twandikire muri comment. Ikindi nibibagiwe kumfollowinga kugira ujye uba mu bantu ba mbere babona amasomo nk'aya ngaya y'ikoranabuhanga. I'm here for you.